Motogeri wa Meru TV na Kuroki Mbango joto ringa ime. Karibu tena sana. Tuidhiro tugeta na mbere. Kagita na kaka ana bari rudha baraba inge bari holiday. Holiday ira idhero ire ya tamu ya mbere. Number 2. Tuerekerete kinyaka gita ka ire itawa Easter holiday. Yani i period iri na manto ja mengi monochi holiday chegate ne aza. Nikizo mikagita na kaka otore we dagiro ukiona TV ni etu itogota itwethera tugi kumburikira mukawa jumwe na are antere chena nyuki mukawa jigena ta Peak Hotel no idagiro ukiona mbicheu ukona manto kathomba je daraja kiendereaga na nontu turi holiday na kinya tukethera tugitonya Easter holiday tukona ro tona ne bwega twithirwe tukuretera manto jegie industry ite hospitality nikenda ukaimenyera ogwa kagita na karo kwenda kunogoka kagita na kidogo karabu kwenda kumira na gweta kurionga Easter holiday kana na family yaku ukethirwa ugitegera irutere rukuru rwega rugutonya tugutarire manto kathomba na kethira kwe mtu enda accommodation kwe mtu pengine ukwenda anto kuna swimming pool kwe mtu kwenda gwicida na rate kuonekana pengine inaona oranatha kwe bara bendeta adventure manto kidogo za gwitire mene na all that tukwa narua tukethirwa tukija thuja nikena tugutigira ugo mutegeri wetu kanyaga gutigwa kwithurira ugo renda gutonya rutere rwiko swimming kuitekere mene michetho yaume kana babuwe kambuni barabendete kidogo gweta kuthithia manto jegie staff bao gweta kwithirwa bari na ngwataniro ira ya companies and all that jajonde tukwethirwa tuja thoja na arua turi na mwerekeria na nguruki murongamiri hotel ya Peak Hotel all the way from Nanyuki. Karibu sana sana. Thank you. Okariata. Ndio magaburu. Yes. Ibo bwana wana ndo bwa kutukaribisha na arua. Karibu sana Meru County. Thank you very much. Although nyatu to Meru County gatu Meru County. Bada Meru County bado. Tuinyamwera Nanyuki no Meru town ya uturi. Okay. Meru town sorry Meru County. Okay. Katu mudia jwa county. So from there niona ndio gutonya. Na ikumo tu atagara Laikipia. Okay. Wow, beautiful. Abare rutere ruronge. Na kora iko kuthongi na ni tukuga ibo bwaga mono ngo tukaribishaja tutuete mono tuendera tukakaraba na Nyuki kwa uri atuite Meru tuna jato ya safari no tu kilomita 75 na 5 kwa lakini safari njaga yes no tukochokanja. Karibu sana. Asante. Kethia mu Meru kethia mu Kario Nairobi mu Kario Mombasa ora onta gutageta kagita na kaka ibo bwaga mono ngo bukethia mono beto Ben Morania mbere ndari askari amaritari Colonel okuma Kenya Army ndiko retire ndaitanga ngugi na finally tweja mwanka ukinyera twambiriri hoteli gwitwa Peak Hotel na Peak Hotel kuma tukugura 2018 tundiversified na kana twathi tukathie mantu maingi ya kuhakikisha orutere oruria mtu mwera jakuria uti mtu kwa kuotekera kia kuthithia kwa una ndeni tukariu na thank you very much na kwa wasikilizaji na bobaiku na mwera kwa nafasi ya kubadilia. All right. Karibu sana na karibu sana ndani mbango joto kagita na kaka bwana Ben tokiamba area mtu akithura hoteli ira kwenda igwita kana ugita gathira this industry in general mtu eta hoteli kuringana na taste yawe kana kira kwenda kagita na kau kwe baba kwenda gwita maybe antu ako mama antu kidogo ako nogoka antu ako chethera antu ako conference ni to bingi. First of all nkwenda tuthoja na gutegera what happens inside hotel yego to Peak Hotel kiambere buru in terms of accommodation ibudida ya kana babu bote into accommodation na kadhi ibudida ya how do you take it, how is it? Na ndi ndenizoro tukithibra nyamwero hoteli area hoteli yetu ina ichunchi bithatu binene tukiuga ina ile hoteli ya kawaida na wenda kile hoteli ya kawaida kwina rooms kwina restaurant kwa kulira kwina bar na ndi hiyo ni hoteli tugaithe main hotel alafu na ndi kwina ile nyamwera spa ni na ndi ni ara kwina michetho lakini ni ya indo ni ndene wejokethwa kwina gym na hiyo ingi tukeja kwa riri ngwitikia alafu na yetu ina hoteli rungi twakite ruru gwitwa outdoor na ene outdoor no imechetho eyo ki outdoor ne kugwata mantu ya adventure ne kugwata mantu wa challenge na mantu wa kuthomithania kiri kithomo kiu ya kuthomera antu bari ome kana outdoor kwa hiyo ngwitikia na ine mwera twatega na meanke withatu ikomba kuja kwelewa why tukuga nyamwera utega gwetu hoteli yetu ti ni gutagara nkurukie no motel itugwita na ituketha tugiofa mantu ya maingi nkurukie no motel na ndi ngichoka Kenya mwera yes
na ndia ukanyumba kile accommodation yes nyumba cha kumama na hotel na kichungu ku hotel no mankaidho na nyumba cha kumama kiende tu hotel. Okay. So tuena nyumba aina ithatu na hiyo nandi idachie tukiwa idachie chia special kabisa ni chito executive yulingai na naina kukuri otonya kuri tuthithite kenda kuja kwithura na mutoro guchigwa otonya kuri okaibwo no kunganira. Alafu nandi tuena ina makielevo yo wingi ugeta superior na nandi superior chirioni nyingi nkuruki executive ni nandi ni kuringana mtu akwendera nandi nari agucha kumbira. Alafu na ile ya chichi abo antiguru ki hoteli yetu chitwa Standard na hicho ndio yoke akwithura tumwanye ilio lakini temono no ntothe ni hoteli imwe na ndio rore Standard no rore superior no rore the executive bonde baja bakaigwa nandi ituruto bamenyerete kulingana ura kiwango gya Pix Hotel. Alright. Tukiuma ki accommodation muntu akweja na kutonya kiri Pix Hotel abuku nyumba na mama ngategera kona ke list yeku bwana Ben ekuina mantu jegie restaurant mtu wa mama how is it the restaurant then Pix Hotel ingoge imbina ambiomba guita kina mutoro kwenda gweta ko mama agatete kambi maybe kwe ni robi kurugwa kwena maybe mtoko kwe antaba kunda maybe something one two does it happen there nandi iyo nandi ukugweta kiri F&B food and beverage nandi nonto nandi uga food and beverage ikagwata the kitchen nonto ibo bakaruga bya kuria ukagwata the bar nonto nayo ina mwere bya kunywa na bya kunywa whether it's alcohol whether it's soda whether juices chai kaoa na bya kuria mithemba nandi ni batura tuthithitie embere ukejo gatega mwera nyomba chetu twathithirie tuthimite kwi thimwe furniture yetu ni wataka wejo kuona jambambu ikara ya mbambu yonde na ito tumirite mbao kwa wingi no ntono nuje na nyuki igonto kwa nyumba kwa mpio so mbao it's better kwena mbao ne deta mrutira nto gekira wekira nyumwera iji chia nyumwa tiles na ndiwe joke akwithira kuri ikwere nyumwera na kugire mpio muno na ndi batu tumirite mbao na itandano kuno bikari yonde uti lakini utimba tugitite imbao tuishepetwe kenda kuleto dongi bu mbao yu na ndiwe jago wonchokia na tukiwa ki restaurant ya ugira na ndinyo ki restaurant ira bya kuria batu tuthithitie muchungu akeja gwetu akomba kuria menu ya muchungu mumiru akeja gwetu akaithiro menu ya kimiru ikugwetu kwina nkima ina bibyo kima ina ikwachi bemirijo ina matuma na ndi itugerete gwikira balance muno kumishwa mtoro keja kena tumba no tunawuruje na nyuki untu wa tourist bakija na batemba kuria nkima nonga bakendo taste lakini bakare steak bakare pork chops bakare yu megeregere uyonde gichungu na ndi na of course na ndike ikaba tutikete bene batu tuti club tutachuzu kwa that difference bana club na ndio kila club music okay na dancing na ndi wetu tumba kuoneu wetu iba primarily kana kwa wingi kenda kunyumura kumenyera antu betu bara bayikunde ne nyamwera ngeni babeto tongera muntu akenda kuibeja abakagweba kwenda weta nyumura ara kwena loud music muntu you want to have that as fun na ikatu bara recommend atu abatuma town ara kwena the clubs ngategera bana Ben kona ki restaurant nyanda tegera ki this reflect ngwete aza kwena marito bochiete ngona kwena Baruk kwena Summit marita i place special kirito kana marita umetondondo na tau Baruk restaurant ngote kinyamore kerio koro tarurunge baketha bakiona ni ambicha yuge TV Baruk i makuyo mwake mwaburi kwa tote totande kwa Summit ni uka rooftop is that the case nandi iredi itoradi ejani ri na sababu yeyo na ndiwe jake Baruku batu tu na historia kwethwa taumira mwana akuru antu wetu Baruku okay na niona ande tukweja tayo kera tulikana kunimora kwe kwambiria na ito tumira leto Baruku weja wo ugira tumia bulito tuliome tu guys spillover
spillover na ndi wejoke akwithura ntukwiji antu baba ingi batendo kana ndene kiruteri barenda kumara kwe na tumabuli araba kuringwa ikaruo na ndi to spillover restaurant arafu weta kire nyomwera ki bar itawa Ami bar niyo Ami na ki Faransa nderwe ni uchore gutumo chore so ni antu achore the bar ni antu achore alafu na ndi weta ki Summit ina regoro nonto nyomba yetu ina ngoroba ithandatu inara tuga rooftop ni ngoroba ithandatu na nade nana kukwina mantu mageni jama thongi maua na nini kuthongometwe na ndi that restaurant igetwa Summit tukuga ni guruburu yes ni guruburu na ara ule right agambira good morning Kenya from Mikindori. Hii hoteli inalipisha aje? Hii hoteli inalipisha aje conference na executive rooms? Conference, I think aroria conferencing na executive rooms icha kwa mama I don't know kedra no mwera marika na is that possible? Now kirampo bakuyebra ko yes nkawa kire nyomora kire nyomba room chetu no I think kira kinene tuambaira nereri boga iti na room yetu ila the standard room kurara ntukwe mtu single peke yake na kurara na kula breakfast rokire ni 7,900 okay bed and breakfast mtumwe 7,900 na ina chita yo itio Kenya mora kire the executive it's about 12,000 alright alafu conference ni bwana baba ita mchemanio ni strictly kudia mchemanio a full day conference area ngiri 3 per person individual na ndi weja bwethera boko buri 10 twaburi ya 30,000 okay na ndi ki 30,000 ira ki ngiri 30 ira weja tutaririte ndene hall into bya kwandikira into bya kuritana kwandika maka pens ndujirika rujiruka nyuwaku and then the inya uketha kwina chai the inya na chai the inya ithe kwa tene na snacks ni bya kurumaruma wetu ntoto kurumaruma itu light ite akinya lunch na ndio joke ya kwitwa itu samosa edwa ni itu nyamwera mkareka iwe kaundo ungi urantu bakomba ku enjoy uketha kwina bit of a cake kwina nyamwera queen's cake na ndira chio ndikaruma mwina mwamwe na chai the inya alafu the lunch na ndi buffet na buffet ikumanisha byakura bikarugo byakura bya midhemba bibingi na mtu na ndieja ujo gatara kile kwenda kulia beyond that an inclusive ki amount yo 3,000 kwa akare na kanyo na nde gukari okembecha yu na kulia kwina thainya kwina mwera the mugwanja lunch na kwina thaa 10 nyo thaa 10 kaire ichai na snacks yu na beyond biringaniri beyond pamwe na conference area amwe na ibya kubona ni nyamwera ya the presentations chondra ndi package yu itawa day conference full day conference ikariwangiriza to per person alright ikeje kanyanyi uko urenda kweje utekwenda kulia jontu 10 o'clock na ndege to have a day conference ni una ndingirijire 500 lunch inclusive na de lunch is inclusive na chai mwake ukaita chai mwake alright na ndi niweka dio okay kwena mtu kure kiuriaza na ndaraga oraga mochokera bwana Ben ngachokia ngagrio chokia aruria mimi mwenyezi juu kutumia fork na kisu naweza kweli kuja kwa hiyo hoteli sana na ndikira kirio na kiona ndiki antu ibeja omba kugeogwa wejo kona jeka orego tumira foko kone kana jeko ti ujoko te ido te domete kana jeko te kwelo amantu agichungu nimbugire batu nyumwerere kwino turuga tukalya nyananjara yes no tunandire atwijire muno kintu kuyo twita nyumwerera pigs BBQ iyo nandi kuiwakia nyama tuga especially a pigs alright na nyama ile chia kwa edo nunenkerwe mbaru no nenkerwa nyama inge tofauti na ndi tuti expect ukaja kula na foko hiyo ukajukiwa na njara kawaida ule nyama chiaku
itina issue na inyarira wijire kunyarira kuthie bro tukwenda kuria na whatever food bila bingi no le nanjara ku nanjara no turandi ukejo kwa ja ba China bakeja baenda kurana tumitura bare jatu no utio ithuki na ikingi nakyo no ukejo kigonu kwenda kuria 4 kwerea na nandi maybe ukaigwa nandi utukumba gutumira bwega twina batu jumwera nandi bare bagusava beja bautethera ndekemba kwa you can hold the fork this way na knife kwate uju and we kwajoka ile ile bya kutegi chonko gebuga gigintu gaiko chukuru uthomera igintu gotega ndarike muno ukamenya. Thank you. Ngo tikyo kuthira kigwata kirekyo aritwa tauga irito raku fork otrambira lakini ngo tikyo kumuchokeria no enze hakuna shida it's a free space jo degintu gaku nyoko no waremerwa tukirekire kidogo kima ntazaza indoor au conferencing bana ben no mpende komanya kadra conference rooms maybe when a maximum number of people baraba batere kwa maybe hold that kana any number of people is okay na ndikwe capacities na ndikwe capacity ku kana ndikwe na jabatu tu na conference idano indoor conference rooms idano conference hall idano yes na ndi na hall yetu ira nene bure joka yantu 70 mwaka 80 iwi ke the ground floor alafu na ndi na yenge ke ground floor na chieto na mwera chieto the hall chieto chionde na yucho chieta marito ja mwera ja irema na yetu na nyambene na 25 na about 25-30 kwa Mount Kenya hall in about 70 to 80 ukaitia bedea iguru na area kwa nantu 70 itekana umba kudukiantu 50 kwena inge tuita Loldaiga is a hill mlima jwenye mwera juli au Laikipia ni onandi yamba kudukiantu 25 to 30 na kwena ka executive meeting room kauka tukayantu 10. Alright. Na kiri nyamwera wolu chietu chiandene chionde capacity ni unda kueleza kingi na kyo tuithiano ntubatu na kieni kitu gwito events ground ukatega undeni iswoni yes nio kila ikieni ke kinene muno tuithe events nyingi muno na part of kiri events yu ituleta madum ema kila kinene kabisa mboka ki offer tugageka ku na ndi antu bakaya bakwa twena meeting yantu magana jairi magana jathatu na itu hataki dum kila tukomba kuba gutonya ku na then nandi tukomba kuba support yo ya bara baindene ni mtu akenda kuthia murano na thithirio mono nyatu na twandite mono ugatega wone kulio nyaka ka park tuthithite ka mwera ka kulingwa mbicha special gwetu ni ara otonya wejoka thithia jabana ibo ikuitha mirano en garden to these days wejoka thora mtu ithire murano wakuo olingira mbicho orea o marato keja ketha no kwenda gucoka rutero rungi rwa swimming na spa tukalire mantu yuna so wejoka ya kuona ni one stop shop yoga kala mwanka yenda kuthiyane munie kuno thithiare na ukaumara ukana na ndio ukaribu bwega bona beno gategera twega period gara kutha kwena ndorashio kwa anta pengine bakuthia murano period promori zocho maybe no tariri kinyabara bogotegete maybe mtorinyo kuthogania somewhere akaringirwa mbicha kana skazi reception kere murano zo kana kiatho rates irabu bena chichi such events ni kariata na ndiki rate that's a good question then na ino ndore karinyo mwere akiri inkora event ile kweja na ntu kuiji kwene nyenge gwetwa baby shower ni igintu kimboneta kijukirwo muno na nyani ngwitano nkamenya baby shower ikwenye mwere ikuika ana tweterete na ndikuyoba kuthithia surprise joro kuthitha irwa kaithwa surprise na the most kimbuga kintu kira kinene nkieleza igutegera kibya kuria no ntuki na ndi tutakwira twina kwa gukara gukwingi kibya kuria na byo ndi ukejo kathithia buffet ile buffet ikuga ni irio bibingi birugi na ngetara irio bingi bo ingi biu wejo kathithia supu ya gichunku lakini tukwithinya kimiru supu ile kimiru wejo kethira kwina bya kuria mithemba kwina chapati kwina nkima kwina nyama mithemba ithatu kwina matunda ntu bakare muthia na ndiki irio bila bionde buffet yetu kawaida ingiri 500 o mtu. Alright. Ngiri 500 o mtu. Na o muntu akethira ke ona biu bionde otari. Na ndi biu bionde na ndi withura ndi gwikwa na ndara bugekwa kwa banganwa jonto na ndi ketho inara gi summit ithonde kwe kenda na umba kwe kuringana occasion ira bwenyo. Security? Security. Iguru nau mtu ena murano za au me guaranteed me akunde batu igwetu batu na security yetu yes. Na ria kuringana nyamwera kuringana na ure kari kinyano twetho twena community policing
na itwe twina standby police ria tukwenda ukea kwitha kwina issue ya ka kumba kwitha kwina security issues na imwanka to no twini police bakarangira. Alright. Tukiuma kidogo kigadeni tutagira terorongirwa outdoor event. Kwina some organization bana Ben kana inya hoteli hii nene wathagira kwina mawatho bekite kwina some events jite holdi wao kwina some things batendia and all that. Begin babu ibodreta bona such guidelines kwina maybe events boda abutarakoga easy batware. Easy yes. Easy batware kana any event is okay hiyo garden. Hankugire kuthugania niri ku yes kuomba kwejojo kethira kwiomba kuthithia na ango gutega no nduimbonete antu basiasa bakeja lakini batu tutumba kuja political nyomora ira miti ge siasa kabisa tutumba kuthithia ere manandiko ira kuligwa gituma ire antu bagu shout na ndi wetu itumbika lakini hizi ingetia maybe lakini na ndi antu ibejaga na muchimani juao jajo ni siasa na beja bakarandiko inyawe thero umuntu kanisa isoke bwathire antu ba kanisa thero antu ba club bakathire jo bakeja it's okay it's open for all. It's a hotel yes na kuoke functioning ya hotel no makatu ina flexibility ya kumba kwa community baraba ingi no ngala kinna ndino yoke ya kwithwa na bukui bobeja for example bakwa bakaje bakareta into kuma ome ibaja bakwa kwirura chero tukareta gachobi gokunda na ina tutithikiritio okay kana tu ina party fulani ni kwenda tu ya tureta nyumwera tukareta nyumwera gachobi kabia kuria nyo tutithikirite na kaya tu turia witikiria no ntujoka kwithwa na bicho bia kuria no batu tu tukaya tu na responsibility kiri hoteli ku make sure irubira turugire na kairubira antu barire ni rio quality ko twenda na ndi batu aithia bura tweja tukathithia na antu bakarera kina ndikeja ukethwa kwi mtu kwenda gukara kabisa kuthithia tofauti na aruga kivyake na ino tubeka ki event grounds no tutwanga event grounds ya ni mwale ikando na ino tubeka na bakathithia yao kivyora bakwenda. Right. Thank you so much mutageri wetu tutetanambira na roria rwetu na ro turi na morekeri na nkroki kuma hoteli ya Pix Hotel Nanyuki wetetanambira na kutothingatira Kenya kiri mitandao yetu yonde Facebook Meru TV Kenya 11.2 FM ogatuthira Kenya ku 1 tuli imwe kwa imwe nkroki kiri YouTube Meru TV digital na nya watonya kiri page yetu ya Facebook au kiri video ire live ndigoro ukona page ya Pix Hotel Nanyuki link yetu au edana kwenda kumenya manto nkruki click keripinji ukedrau ndene ya video re weta nambere kagita na kaka live kedano kwenda kumenya manto ja mingeje gyo tire Pix Hotel tonya kere Facebook yetu live okedra bobango tuzo keta live au egoro ukona ritwa riandiki Pix Hotel Nanyuki click au okedra ukitonya ga Facebook page ya Pix Hotel Nanyuki na mwerekerio kwa mbera ati okedra ukiona kama manto ja mingeje gyo hotel yeje tota kile manto ja spa swimming na swimming pool pengine manto ja swimming pool idharo ya karakariate kwena swimming pool imwe chidio chendo champio kwena bobe to an extent of warm nikianda mtu feel that kutulia kidogo I don't know swimming pool ya Pix Hotel ombo totari how is it because from the picture it looks so nice. Na ndi then batu ke the spa tu ina activity nyingi na ndi na chizo tukuthia hiyo ni indo ni kuuga na ndi ukeja withiro ki that spa ni kivyake ni tengeto mwera reri na tu ina swimming tu ina gymnasium a very modern gymnasium tu ina sauna na steam bath tu ina massage parlor na beauty parlor and a small eatery. Alright. Itare ni antu akulira bya kulia na ndike mantu jara jonde yo tukuthithia na ndino ntombulia ke mantu a pool yetu na nuje na nyuki ara iwonto kwa mpio na ura tuithia na ndi batu yetu itongerere plomba ku teguchamo ki kuruteria itu heated pool meaning ni irujwa iruruteria itwe na wejoke da itumba wa achieve temperatures normally to guarantee the between 25 na 26 degrees centigrade terujwa teja shower ali ruende kidogo lakini nandi kimbuga giki miru kuna ira migwere baridi iteo nandi lakini ikeno kuthereo swimming pool no teka inyo mware ira mbade tapu kanya morande kai weka rujoro mwankiro kandi just ro teo mpiore piera kari uteo yana mwere zo adapt nandi kana mwere yumbo tonya ruje na rure na wiwo nandi uti
utaringwa impira ira nene ire na nyuki. That's a swimming pool na ndio the size be reasonable. Size nene kwina mandiguru kwina area deep end ni kwina mwanka futi mugwanja na inchi 6. Alafu of course nende kuchoka the shallow end twina baby pool. Ka baby pool kareo na ko kara igitwana twatu kwiritana. Tukaitana na kila kinene nakyo kingi ya kwithirwa utiombo tonya pool area gutena nyamwera gutena instructor gutena guard or the guide no mwanka kwithirwa kwina mtu ateni given time no to safety yo kethira kwina mtu uri aras ukweja na safety na ukimtoro kwenda kulan kuthoma ku swim no ti ugaitano ondene pool yo. Alright. Kile mbere tumakire manto za pool aruga muriongi ambia bosi naomba kazi ya swimming instructor. Maybe tukamwera oraka ambobo kinyira kethana na kwenda na ndio mwa tukamnekera contact na ueleza bubweka contact ilio itukara kwigita na igita tuichwa gantu na kila kintu naitutangaza tuikare yetu nyumwerene kile nyuma ke mitandao na ndi ugomba kuandika na kaleta application tuka consider leo ketha kwina kanya no tuitweja kila mtu tumoja nafasi ingwetikie tukethira tukirikie buru kethira kene karana na mbera ambo kinyira kana email and all the platforms kiongozi ukethira ogetarirwa tutakire mantu zegie ben inkona kwena activities ingeza mono ingi ndonete gikosi kiandiki bento banta torkagita na karabari ngeta pics bakithithia some of the outdoor activities kwa activities nkona meanza nkona imwantu ba mirigine iguru I don't know gatwera maritu za imori igwitwa mitene antu ba mitene akwena tairi gutumirika and a lot of them stormberry from the top kwena activities ingana chithithagwa outdoor activities ndene Pix Hotel. Thank you Dennis. Ndi atire Dennis. Mbere twita ke nyamara ke the outdoor. Yes. Kuira nda utarira kire the indoor. Yes. Nda kuira massage. Oh yeah. Sorry. Nda uga the gym. Nda uga beauty parlor. The sauna na steam bath. Ingwete ke na ndio uga steam bath na sauna tege tugivere kiri mono kwa wingi kiri antu baba inge mtu ambakulia imbio sauna imbio na steam bath imbio na mwanya imbi na nde kinyomara kinyombe chijire chida ikanyomba kaidora kadithitwe na nde sauna itawa dry heat na steam bath itawa wet heat na ndi dry heat kwareo tonyere ki the sauna kareo kanyamugeki keja waturi ukabuka ingo of course no tukinyo nyomwere chionde na ndi ni uro komba ku enjoy na ku relax ndio imwe na kuna kwa fit na ile otonyere kanyomba kale kure ku karande buinge murango of course na ndi wekete nguo kulinga nyamwa bare wekete tauru na nyomwere lakini ino mwanka we mwiri kanya ja kuja gusweat na ndi ukiongaira roje kuro rwitaru kongerwa wongerwa rugaita vipera rwaita vipera na ndi eje karutire kanyomba kale sana igaitia degree mwaka 50 na ndi kuma una ndi bwejo akarandene ko ndarika inkai na o karaka ndarika inkai ukaumara kuriona kukwejana ndi ukalingwa impio iyo na ndi kinje nyongo gesauna yiji ingine ono ndicho ndire amwe the steam bath niona ndi ijaga ekalinga yongwe kwira machine ya kurutire roje ne kalinga kivipe kijamora kivipa kibero ntieto vipa itawa tekulikana tutumire vipa na hivi peje kikojura nyombere kikojura kikau mwera kikau ifog kamisti na ndi that na ndi ukaineli iu kuwithithitwe ukomba kukucheberuka iu na ndo ikalinga mwiri jo sweat kabisa na ndi iu ndo ukithia bro ke joke da njirenge ya kuthibura ku relax bana bero I think no ethero nyata ku relax akinya health wise no ethero ete thia nda gwetera with health na ndi no kingi kira kinene kinya mwara yetu na ndiro gwetere the spa kana outdoor ni na ndi na no mwanka ukeja ukomba ku what is your health condition no ndoke jo ketha wina nyamwa breathing problems no watonya spa womba kugireka. Okay. Ino tunali utuma kumbrie. Na ndio tonyera ki steam bath kana tonya ke nyumara ki ke sauna no mwanka tumenya nako yu mwera kiri ugo nawo ke mwiri waku yui sawa. Na ndio tutekeja kukiuga igintu kuithia na ndikenda wa fit uma wajitwe. Alright. Na ndio iyo kintu tuthima mono kiu. Na ile ya utonyera inyombe ichije cha mwanki na ndio kuma witha kiruje na rwa pool.
na ndi ari okomba gweta ndi nyana ndi now even na ndi umbe relax muno na ino ntu kwa temperature ikwina makairi ingiro na ndi iguru nanda kwira ke gym nyo very modern gym ina ma treadmill ina tuya kuthia kwa muscles ina into beyond there to aerobics chia kuthia aerobics ni chia ku dance na music kwina instructor ro kuthia bro kubutongeria kenda bomba kujumura kuthia exercise fulani ata kinyaki pool nyo tuina nandi aerobics chia pool bwero jina ndene bogaita no kulungutha ku move ku make movement na ndi iyo no nankwenda gukwira ke mantu anyamwera ja fitness yao kile nyamara ki massage massage nyo nandi nira nandi wejo kimiru itawa kwa kimiru kwa guchochoro guchochoro utona darura mwejo kuna mwana ya kuthia bako wejaka na ndi nyo massage hiyo nyo massage na kuna mtu professional na they are professionals who are doing it na massage kule kinyire walitori dhuku anto bako bogana ndio kutonya massage na kwa mantu yangu umba kuona nantu bara kuthia massage ira they are professionals, they are nice looking people na ndi lakini wero na ndi kutina room with temptation beyond massage massage yake ukathithia na ndi mbonete couples bakejara uria peja bakaithira bo baire antu baire bakaithira ke massage ira na ndi open na rules cheki sheria njomo muntu ukejo kenda gutonga antu bara bakuthithia massage ira wera wali iwe tetekeretwe na ndi tumekete sure kwa ukija kwingi heshima na kintu kikeja kunufaisha kaka mtu abantu bakona baita na ndi gichoga na itu gitagara rongoro kirithia mbere tutagara bana Ben mwerekerio kwembera kidogo mbere tutakiri outdoor twithiro tugichathaga kana tuchethe video ya hoteli ya Peak mutegeri wetu ethira kimionaga mbera twithiro tugichetha video ya hoteli ya Peak wone jamoja manto jaria bana Ben arikena kwariria swimming pool manto jegia accommodation wethiro kizonaga na twachokera tugetha tugitonyaga na ndikiri outdoor activities na mithako ire onthe itaga na mbere kanyaga kanega kumu mwerekeria kwa ethiro gutuchethagira video ya Peak Hotel na nyuki nikena mutegeri wetu amiona. Wow, beautiful. Hiyo nio mukawa kana hoteli ya Peak Hotel na nyuki ingwetekia ugutagera jamwe jararua na jara tuketha kinya tukendera kwaria nazo ukuona antere mwanya cha hoteli izi ya Peak Hotel iraithiritwe igita na mbere na gutongere kiri mantu kathumba accommodation mantu jegie conference ukuigwa sauna ukuigwa swimming pool inya iraite na mpio ire ukuthoganiga kumiza uyo mantu wa massage as a couple inyano obwithira bugita tugutarura mantu ja maingi sana jegie kinya ukiendaga gwita ndani ya hoteli hizi na ndi tumagaruke ome kidogo kwa antu bendaga gwita kwithirwa bena team building
bange bakenda kidogo gweta kulia some physical fitness and physical exercises hapo na bena tutarekethera kwina such things na uome na into bibi ni bireko na pengine ugo ketha no kwenda gweta bugeta etate bukari wate buga approach hoteli in what way. Karibu kare bwana Ben. Thank you Danny. Tutonyerkere activities kwina activities bwana chucha ome na nkambiria na ara guru nkuona kwege ntobugeta bridge in the sky nkuona Jacob's ladder multi-vine. I don't know, pengine no tutari such activities ura reason ya babu kuireta na ndene picnic na chitedha igeria mtu in what way. Thank you Dennis. Na ndi ni unkwirera tukiambire ndakwira twina isemu ithatu na ndi ije ya outdoor niyo wingi no na isemu ya ngukwirerete na outdoor igintu very unique. Yes. Igintu tukiuga kintu kya mwanya tigintu kegeni lakini na ndi niyo ukiuga ije outdoor na ki byayo kile antu baraba baije monument outdoor ya Kenya yambiririe nara Loitoktok. Loitoktok ni on the ni mwara kilimara kilima kia Kilimanjaro na ya utwe na ndire atwarire anda ngokura ndare askari ya ngita kuthija ke cadet training ke manto leadership na management no mwanka cadets baikwe ni mwere newo itawa outdoor mountain school Loitoktok na iria ni idhero ina viwo ogweta kwina manto fitness kwina manto ya adventure kwina team building na ndi wejoke dhura na ndire guchiaka ki muntu kibinafsi na guchiaka kile gikundi kyantu na iria na ndi kwinere kuja kuenjoy yake weja na ndi twagwatane na events grounds ya uria na ndi kuchire kathitho cha nyumore cha fun. Alright. Cha fun kuire kuitana lesson fulani na ndi nojoke outdoor yetu idhero na kithomo. Okay. Na kirege atumire na ino ntuja una ndi undari da trainer na dira instructor yewe nyumora outward bound na ja ungetu ino na ndi the main instructor mawe nwe na ndi nwe karete ku mono na ura twategera tutega tuona ntuko iji kwina kintu kiragarukire kinya mwera kirinya marito jantu tuguyi wajoka igwa kwi boy child na girl child. Yes. Na ndiki kimiru ikana kari na kana kaije nkirugania. Yes. Na muntu akanene akinyame aka kwimbuga ntukuibo kinyame aka 40 bageto wa child. Yes, tugeto atwana na ndio kateka nyamwere watu itirite twateka tona iji kuri kwigintu twije tumba kuleta kirinya mwarage community yetu miru na ada tukarina nyukiare joke thira tuomba kudukia anto baraba kwenda achiari ana na institutions kumba kuonia antu watu kuita boy child and girl child, they are actually the normal boys and girls not the watu equal in our time to akure as boys and girls. Na naandiki wejoke ya kuwa the challenges ila chieke the outdoor niwe we empower mtu. Okay. Kenda nandi mtu ule akiumba kunyumwera kwe mwana agekura ega mutedhira kinyumwera kie kundevelop a strong character na independence na kuomba we sustain kwa mtu yana nyamwera na confidence airunga milita na akachigwa sasa no ntugintu kira kinene kire outdoor itaga ikuja kuonia you are stronger than you think you are. Na wena resources nyingi muno ira we murungu cia kuomba kuja kuirungamira wengwa tewe jaja ntuntu kwingi turaita nato ero kwe mtu na miaka 40 na bado achoka kingina kulerwa the boy child na miaka 40 jana agwe expect ya karakire ja kingina ndio jokero kime ukinyere 40 yaki kimiro kamenya uyu mtu mukuru akomba kuirungamira kethenya no kurungamira muchiari kana kuirungamira wego na family yewe na ndike ukire outdoor ni onye mwera the aim ito nyamwera outdoor is a learning process ilan ikuthoma na eja ni ndio ukethirwa kintu bi pionde na yeku ataraja bi ogweta Dennis yonde igukuonia uria wina inyengana na nontu na ndio gakurukirwa guntu ndenge thuganio tiumba challenge obwega wejo challenge obwega no ge challenge obwega ni ona ndio of course na ndio nontu na ndege tu challenge kendo benefit safety
safety ni 100%. No tuga the 3 principles kere outdoor. Ye mbere safety, ye safety, ye that safety. Ara gutena safety, don't try. All right. Na ndi weka dio ko na ndi ole mwera yo twagira ijuju chionde ni ta lesson fulani. Na ndi ukeje ndo uga bridge in the sky ni twakite ndara che guru na aria. Ni utetema. Okay. Na ndi ki mtu ukirite gwitie guru na aria. Wina phobia ya height. Wina phobia height. Ire ije ketho igintu ikiumo muno. Na ndi kwiboka igo bakiuga mbu bari guru na aria. No nturi nkagwa ingakwa ingakara na ndi ejoke lakini na ino gwatiri bwego keja kunyomwero gataka tongwera gekabisha kanuntu no kuna kuri antu bagwete. Yes. Na ndi utumba kugwa umeguru kinyandi no ntu na ino gwatiri na mirigire na nwikiri mirigire rawe wogerinya go ukinyoka teroko kagwa ukandi tukulia ira mwanka tukomba kwideka mwanka ndi uru safely. Okay. Na ndi iunyo nyomwera for example Cambridge in the sky imweo ni gutwafo igwita nyamwera gwita ira ugwa bakwithiro ri iguru na ara uria mbari mbugamba to Jacob's ladder no tuguzie tu kidogo na nutshell. Yes. No ntoi mo inkona takaigwa nene na chionde na joke kuri gutonyana na ndika kai joke thura mantu ikureta na ndi fight kwenda kwina mwanya kidogo lakini imionde ni ku empower the person. Yes. Maybe igintokera kidogo ko tugatojera mantu za camping. Yes. Mantu za camp. Ngatakera nkona bwana camping na mtu kana nyamutegeri no ende kumenya ndenda ku camp ni ta family kana na gikundi gyako kana na with my group bogampa those cheto atia to tent kana cheto atia ndio tuema tu ininke ajan kama titetu akwa kana Pix Hotel itani provide the tents kulingana na mtu kuibo by camping kits chiao na nande akeja akia tuoni arto wa camp na yetu ina site ya camp tukabera tubira wona ukampu ale kuibange bakeja bogo batu itu bangiro tuema tutu no tunande kirewe joko na camping ile kadithwa aja kiri hoteli ya Pix na mona mwera na mirige yonde tuona mwera obstacles ichionde chiri aja ikubanga mtu igutarisha mtu kenda nande omba gwitakia another challenge. The next challenge na leo thithiri yeje kiri the safety of the nyumwera kiri hoteli. The next one na ibatu tuina nyumwera tuina kambi kiri mara ndere na Mount Kenya kiri muito yungo jora indigenous tu andine antu na ndere twitithiri antu na ari eguru o camping igete thithu nao na ge camping ikitho kwina obuke na makabwitia mirigi na iko uru gaito mantu akuoga mwera mirigi wekera notes wekera ni nyurumbu kabieto nyuru akemiru notes na ndikenda na ndikwina ono tutumba gwita na ndiku walk with na maguru mwera no mwankana ndi wina mirigi kana witira mirigi na hiyo yondo ndokwa no ni in adventure. No, tunana ndekire outdoor, it's very critical that as you are doing it, it's a challenge, lakini pia ni adventure. Na finally kidhimikira kinene gya kweja kuona na ndio uko na ndio ni kama janarija uko ukinye iguruburu igwita kire mara kyongwa. Is climbing the mountain na kire antubara bate na nyamwera bate professional mountain climbers buita ya maguru mwankale nana. Inuje kire mara ndeni skina nyamwera piki dhatu. Alright. Kwena Lenana, kwena Nelion na kwena Batian. Kulingana na iguru au na ndara mudiaburu na ndeke nelio na Batian utumba gwitia morore uri mtu utije gwita kirema no ntwara ugatumira vifana nde binyamirigi gwitia is very dangerous. You ne professionals lakini kile antu bara mwera kawaida bakuthithia amacha kutukana antu ba kawaida na nde twite ya mwankale nana na Lenana ni about 4,984 feet. Meters above sea level, feet meters. Na ndi gwitie uni tenetu nyumwera bia to atara na feet to uga kile mara 17,000 feet. Ko na ndi ugite nyumwera na nukuwore akwe about 16,000 feet. Utakinya guru buruncha mbenara ura Batian lakini is very high. Weto kona ankamia medho no mekenye na ndi ndungu kura Kenya mwere yonde tukibanga ndi nyamwere yes no weje akiweja wita ku enjoy na kuitha team building wejo kadhiria nyamwere ajo gwetu kiri hoteli ruteno tunakutwe na rutere ru nene ru kwena mirigi eje rwena kieni kinene kwena michezo tofauti na wejo ya kuithwa na ndi teams groups in whichever size tuenacho tumwera tujuma mono ki manto achukuru tunachukuru ni kweja mono na colleges na makanisa
na any form of group kwina nyamwera bikundi byekuru na ndi baitha kuona baraba kubakiaria mantu nyamwera ya chama beja bakamba kuthithia ka team building na ndi kenda bomba kumenya uraba kombokarania bubwega kire mantu tuta camping bana ben twetete ka holiday ga karaja maka Easter holiday kuma Good Friday kweta muka Easter Monday kwena gikundi kana anto bamba kudura bakienda ka camping kana kinyago tetherwo camp kana kuita somewhere no budra bana karit kamtoro kwenda kumenya akienda ku camp na gikundi urako kariwa ka interview kwena something like that na nyamwera tuge kuja ku trendene aja uju twena rates chia baba young people na twena antu bakuru na ndiki tweja ki young people tuyite kana nontu batu nyamwera kiri utiri ara yomba kwithura ndera twatagara rongururia rwa event rwa outdoor itwena ine kama uli ya bya kuria na bya kuria bira nkuga chiringi ngiri mwa na magana 5 na ndi tweja tukomba kurugira weja ntukwimwe bwatinda nyamwera camping area na ndi jokethwa toto amona idio omuntu akada chiringi ngiri jeria ne anarimwe aritwa aritwa all right antu baku banene ingirinya no toto goka ukiririo level na ibakare ngirinya kingirinya kwene idio bira ngutarire bya buffet kwina chai ethainya kwina chai ethaa 10 the lunch in buffet na ndina the training ira kieni na nare bukathithia mirigi wona na amona event ira inge tukaide kieni murage kieni wow right ngotukia kurikia gochokia na bira akariba kwenda na tukirikia buruburu no ogotarie kinyama ntojegie kirema ibu itagangu gikana ibu itagarwa boki tetheria antuguitia Mount Kenya pengine na nutshell no twende tueleze kirema ntoza guitia Mount Kenya bere tutonya ruone inkurie kithira kagita na kwina mpyo impossible antuguitia I don't know whether still kokariogo kiura kwena mpyo ibu ko advice anto still bendera guitia kirimo otiro tomba guitia anytime is okay otiro tomba every time it depends on what kirogo chwa kiroko kwenda rather tugo chwa kiroko kwenda na ndio keja kuona jengina itukubanga guitia me mweri tu twitite na ndi season ya ine gitare angai na ndi kuja batu ani kibitia gitare angai I challenge rontu gukura so kiroko chwa adventure mena ndi adventure ijo na njira mwanya lakini na ndi kwibara beja bakauga bate kwenda adventure extreme weja na ndi tukathitha na kwithe drier month na ndi kinya jonto June July area July kwitha kwena nyamora kwena ndumere buje kawaida lakini ndio joka kwa is a bit dry utenga iye nyingi no tunandi gwitia kire mara maybe mwende ni unta kwira jabatu na kira tu recommenda gwitira ara kwe kabisa gwitiria aja ceremony yeto ceremony na ibatu tueta through ceremony track tueta nangari mwankanyu mwera mwambiru jo park kwena national park ya mwera Mount Kenya National Park ke gate ire mano kare tu mwera ni antu bakenda bress ni otukarea na kenda bresi bali ya mbecha kabumba mwingi magana ya kuja 5 kitu ya kiu na yetu ya rate cha gutonya mwerene na tutare ntukwira twakara nao ichonde tukamba kule akinyo ngora gote badirikari na ikumau kuma mwiriga barabare wakeri kuma mwiriga udekirilami mwanka kambe mbere etwa Old Moses na ndi tukaitia tukurukira mwitone twakurukira mwitone kwena nyamu cha kithaka tukona nyamwera kumba kuona mbogo gomba kuona zebra womba kuona quite a variety of nyamwera antelopes baboons na ndege nyoni mwanya na nde mwanka tukaitia mwanka uko gwitwa Old Moses ikambie leo na ndi batu karara witia kuma mwirega mwanka ukinya Old Moses jagento kilomita 9 now it tukia maana kwambiria nyamwera ke gate no to work acclimatization ukaitangia kile mara na haraka utumba gwitia nonto mwire no mukajwa adjust nonto rikane oro gwitia oxygen ndiwe kunyia na mwire nujo kwenda mo oxygen na ndi ku acclimatize ko is very important uri atu kaitanya mwathe first mwera mwanka kinyamwera ukiri Old Moses muna mwire ukachokanirite mtu umete kuraja fresh ya ukona ndeni ukeja ku na ndi tutumba gwitia kile mene oleo
iko tukwa twambire kimirigira withro ya bit fit Yes. na withro andi kwa acclimatize na nyuki uchoke witi wige with the old Moses kuma old Moses with mwana ki the next camp ito Shipton na ino that's about a distance boga 14 to 15 kilometers na ukaiko 14 to 15 kidogo lakini ige ugeta madha kuja 5 ya 3 no ndiko witetie yes imwitio na imaigene na kwite na kwinama na ene kwa kinya Shipton no ikambi ngiryo niona ndi ara kambi kwa buka mama buka rugero ka burugirwe kaigi bwitha bwena baraba kwa arugi na bawutetheria ko kamata mirigo ro kwa kamata mirigo kwa bendo kamata mirigo yao kwina nyomba cia kurara kana ujugi ukanya mwa gatendikana ruko karo ukomborete urareo kuma nandi Shipton bokira rukire na ntukwe muthia gwitia na ikiremene gintu tha 10 bwambire gwitia kilomita 4 na kilomita 4 na ndi gwitia guru na ndi gwitia u kenda bumbo kinyama kale 9 point wakinyere 9 point bokare mwera very briefly 10-15 minutes na ibwambire kundi said no turande na ale naku kiremene ikwendekana antu banyumya roje muno abambo bwanywere roje mbimpione niona ndo kale akunya yumbi dehydrated na it can be dangerous na lakini kwithana ari kuri kwira tu instructors bakara batutongerete na batongerete antu bonde kenda bombo kijana na bachoka bubwega. Wow, beautiful. Alafu bottom line bwana Ben kiuga everything safety. Hiyo ndio boko tagera muno a lot of that. It's very critical. Alright. Tukirekia kidogo no mbere unenkanyira na thimu na mitandao kire barabonde bakwenda kidogo kuburingira thimu na kwenda kumenya kana kubangirwa events. Uge bakuba muthia ibwe kuke manto je Pix Hotel bero unenkanya namba. Thank you Dennis nkiuga manto wa Pix Hotel ukigwa nkiaria no inkuga yes tu hoteli ya kawaida na kule antu baraba keja kiri hoteli ya kawaida mwanka gwitanara ma swimming pool yo ndakwira twina yachukuria nyinge cyana nyuke nandi ni kuja kuthambira ku na baka wirirwa no twakwithwa nyamwera ni rutiri itwe ukwigwa ndagucokia ndabwira kwina nyamwera rutiri rwa rungi na rwa nyamwera rwa character building personality enhancement antu wejoke akwithirwa nandi wina twina antu wikigwatana na hoteli ikigwatana na hoteli rungi naru ya kweja kwithirwa nandi nio twina nafasi ya kuitana mtu jakomba kuitega wengwa aka better person kwa unkithugani nyamwera wike yatuma tu kanya ko twete Dennis this is very good kenda tumbo kinyantu mweje kire antu betu ba meru na uro kenda ku mwera kumenya muno kana uro kenda utumira these facilities twina thimu na njira ingi cha tukinyira na kiurio kira ikorwe tukomba guchokia kenda mtu amba kuona romba kumba kunufaika. Okay. Namba ya thimu na maybe email kana mitandao namba ya thimu niriko na ikenda mbedi mwera tutumaira nyamwera ni 0711 9690 ngachokerio 0711 9690 na kana ingi ijiri ni 0782 426689 alafu naandi ingi no nyamwera twina nyamwera yeje ya email ni info@pixhotels.co.ke. Yes. Alright, thank you so much. Ningo tika namba yukinya kire TV yaku kethro ogicionaga au namba yuchondo kethro ogicionaga kire TV yaku wenda gukinyira hoteli kana management ya Pix Hotel ko book gento koria kiuria wethero na ronasho murano to gotaro to nyabbi bishano chithithirwo into beyond the bara na kieni anto baraba ndeta swimming masukuru actually nowadays esukuru nyei mwere thero tena swimming lakini aritobo ndebe na swimming classes right yeah bakona kanyaka gota swimming pool ta au keni ndani ya Pix Hotel jaja na jangita mingi ukaja na ndani hoteli ya Pix Hotel na nyuki otawethero getariru okethero okionaga mbite chia hoteli hizi kire TV yetu mainda ku mainda nambero ketho kona gau gire ku miringa na okethirwa ogikinyera management Pix Hotel na okethirwa ogitetheka. Thank you so much bwana Ben. Thank you Dennis. Yes na wachokera ndeu Pix Hotel bakethi sana ibo baga sana na inkuga ibaga no ntopa kumpa nafasi kwalia na antu ba bonde okutumikila ibo baga no. Right. Iboga sana mutegeri kwetha okigwatana na ndi kuma mathaene za rukiri thaira twambiririe nteto cietu twatonya magathitine ma muthie twaria mantu za siasa na nandi mantu ja igitha hospitality industry tugitagagira muno hoteli ya Pix Hotel na haria na nyuki mbithiro ngikwendagira kagita ka kega na nkoroki weekend ya kwithirwe yagiri.